ni na tuwa namin yun. Asabay na mga godang mula-mula. Grabe mga kapatid namin, nung ngali, bahit na mga godang mula-mulay. Alani iya mga kapatid namin, tama doon kami itong marsoba, itong mata naman tuwa ni bata. So ni man ang amat na doon kinatasuri ba na, asa bahit na mga godang sobay. Sumuli rin ang ihamong guru namin. Alam na mga din na mahami ang sulot. Kung itong piparjulo kami raja ni guru. Dan na mangurisan na muna. Anon, anong piparjukit ito? Ada ka mang guru, ka na guru. Pakai jalan sa saudi jo ito. Ito, masa aso ulit na. Gabi, amang pandai namin. Asalnya pun kami lihat perhorasan. Dihani sa luhun na, pinagbar ni na jodoh namin yun. Baidang ma godang liat-liat ini. Perjolo. Jadi sama ni mah rasa di dulu. Kalau hari udah murah, nungga aku ngaliat pas ke dompet, aku pasar tapi baru yang mudah buru nami. Udah lima amang baru. Mengajar lagi amang boleh udah namin sa lupa. Jadi amang baru. Kailan kami kita Tuhanin pangurong muna. Ay, pinagdaan kita. Nasok na namin mga dito, manok pa ng bago, hula-hula namin sa lupa. Kung mapagdibat ba kung ang pangula na. Jadi amang guru, dia amang guru mah, yang guru nama. Jadi semuanya mag-isip Suka betul 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 itu. Rogo Buddha, ini suka mu dua baris ribu itu, suka tuh nggak? Jadi kamu mau jauh nak, mau pas di dalam apa hula-hula na.